data warakoze kuduha Yesu no kuduha mpemuyera ngwatubera umufasha. Data warakoze, data warakoze kuduha Yesu no kuduha mpemuyera ngwatubera umufasha. Data warakoze, data warakoze kuduha Yesu no kuduha mpemuyera ngwatubera umufasha. Data warakoze, data warakoze kuduha Yesu no kuduha mpemuyera ngwatubera umufasha. Haleluya, haleluya. Mwese muradukurikirana kuri Irigi TV. Ya ndanezerewe cyane uyu mugoroba sizowibagira. Imana dwa Ismail Young. Namutama wacu Bizimana Marc. Amen. Abana baririmbyi. Nabaririmbyi kandi nibasanzwe. Imana irikira baduza rero narabasezeraniye kuri Irigi TV. Nizo kwigiramo ngumwumwa kuri Irigi TV ndazi ko hari abantu benshi bazuwakirira kubera ko hari abakozi b'Imana bazuguma bashikiriza ubutumwa indirimbo. Igisigaye wewe ni kwakira umutima wawe ukagira ngo umutima ugomba gukira. Rero ndamushimiye mutama wanje Bizimana Marc. Amen. Mukozi w'Imana. Amen. Mukozi w'Imana Ismail Young. Yego nari mfashaga kanya kugira ngo ndabashimire, ndabahaye umunota umwe kugira ngo mushime. Turahera kuri mutama dusozera kuri umusore Ismail Young. Okay. Murakoze cyane kandi nanjye ndabashimiye cyane rwose yivuye inyuma. Ndi muririmbyi angorane igihe cyose muzonkenera ndi tayari nta ngorane. Mwiza gihe. Murakoze. Ismail Young. Ndabaramukije cyane. Nkuko mwabyumvise amazina bayavuze akamwe kugira ndayasubiramo. Nyene bigoye kuvuga ubundi bwo guhimbaza Imana si ibintu bisaba ibintu bya hatari, amajwi ya hatari. Oya, Imana ikeneye umutima, Imana ikeneye jara wewe tu kubona wewe gusa uri kwikora ibinezero. Yego cyane ndabakunda kandi igoreka turangize dusenga Imana tuyesha icubahiro mu gusenga. Igoreka dusabe nyine Ismail Young aturangize n'isengesho kugira ngo izi ndirimbo twabashigirije zikore ku mitima, zizibe amavuta ahembura, azibe amazi akuri inzara n'inyota, izibe umutsima w'ubugingo. Karibu mu mwanya muto gusenga Imana, dushima Imana. Yego okay, tutarasenga gato nagansa yo bikora dukurikirana na buri wese turi kumwe hano umwanya wo gusenga
umwanya wo gusenga musenge nawe usenge na buri wese turi kumwe asenge dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Data Yesu Kristo turagushimiye turabaha icyubahiro wera ubukuru bwawe buhambaye. Data Yesu Kristo tugushimiye ko abanye na buri wese, tugushimiye Data Yesu Kristo ko umuhamagara ari uwawe. Data Yesu Kristo data tukweretse ko Yesu Kristo abari kubadukurikirana data bagezagire kubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Data imitima yabo yisigaye kugira ngo Yesu Kristo uko kibirengeza Yesu Kristo yari ariko hagira ikidasanzwe kibirengeye kibabako dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Shalom. Shalom.